Awing malungil ka itasil sin muraro kul adar kuk masbil tunin mertian. Program kamera Kausischakl. Aw ergi ba mamuli hindi so alo ay sumar bekladro asya. Tiama mulubong Kausischakl el arrak. Agi kuk koramrat ko ser bekladro bol no mesera. Arangal gir celebrate ra Christmas tir marangal gir. Maguk next year sel gotel durstera a January. Ito May. Isel time agi train mga tutulong na katialblay. Ngon mutul mo niya, bel announce niya Kambes. Ani an mutul tara program loader ni ela. E direct el al time ang ulma camera ramam omames in intergible. Wal gora back to the old camera. Hindi mo camera ramam tol yuidringin mora Jackson or yuidringin mora. Kambes en kuk meranga. Next time we'll give him on the air, yagi nga radio station, sabedel. Tune in and mora, kati nga sito share ka oring sa Kausischakl. Sabedel mo niya, wek patingila, a programmer tiyang mo TV and radio. Sige da, gim ko ra, ang awak yung tirigal staff for tialblay, ang mga tirtalong at mokring ka ng tangat, el-altay, makamamtial, murura Kausischakl tira, maligit ka ringi. So hopefully before I end the year, Christmas music amo mararair nga TMC 87 or something. Agi dili ko ra put it together nga dia partner ang mamang. Tumodakta ka ro kulto ko ang waklo ay sinmer ko magi mo announce mo ra ro kul other belaw. Mong way sige mak ngati ay gid mer nga suliw regal. Kan mo ko tarra kan kuk misbed share idea sergit. Yo re alwasi ulko ma Kausischakl mga diyan kuk nisugit. Gilswit. Ra udas ma ado ko giblem partner ni. Wala rang mamal dir ko melmon lo brad wase. Abdur bela mimokul bulu. So en mugel soam, magel nga raw de swem. Ya buda ali mraya ra sila abdur bela rogi. Kutel te alle ulen ra wil Christmas mora Jackson Harry ma family ringi. Kambes ma family ringi. Tukubet sa Will Christmas and mora ududong. Moses ududong nga rahoy ripingil. Lagi mafamilya ngil adim nora ko ra tripertile agi oreng so sing miraklo ko ra kapsige. Having said that, ito mamura program rin makwa orgi yung lutsin mora Kambes the mol mo rin altal siya. Merry Christmas. Mansula elbora idung Merry Christmas and merakaw madiregal adalbay. Merry Christmas sa mga kadaro ko. Ilang Christmas, a time, ulkum katilgib malam tabarangi en wablal shift values ergide. Christmas was at one time was a deeply spiritual and cultural moment. Hindi lang ang wato ko katokaram na shifter ngi hindi katokati migis it's a season of consumption so amoy tawdo do marak mong ngarang so lo mesa Christmas light ang na shift ta value sergi mang selbol wise hawai ul wise ay give yang it's a time for reflection mo karam ilalak Christmas all dia katil deureng leng sel para our family hindi mayor economic status setir en sebel ngwa de urang maskaw sebel ngul stopper ngi minda kaltura sila blay Christmas it's an emotional mix leng siguro mongil basom ang siya masmiga present maray gel so mal el mara family kaw maungil gal el mara blay ramula ko mamungur invite ra adal may Dil sugo mong kuk ngaram taar basul dolong okla seigi dil klisiela audo mo bringer kau len sum tengari ngal garablay yang mo bringer kau magut maklisem so it's a mix of joy and sadness an emotional time year mang kadam la shiftingin mo ra culture of consumption makardira kam mo kade berngi di ngongilar ngudul
elguk mla kera ara mla alira January mel gimdira December ngilar ngudul wasay next year 2026 en dik metang magduk mo so isra pesara no ngari imol tokoil hindi ko sa kumtangali ang Rivera Marigel Marianne Williamson ang kang spiritual teacher ang kasirara kara 2020 ang political figure ang Marigel mletar tirgel Democratic presidential candidate tirmarwa Joe Biden nitangtel senator Massachusetts Redil kamu kete pa yule tirgel malkora fiery selong datu tirgagi tam Redil Redil tersay ngal Marianne Williamson ulak moduli ngaring tara mal sel dapur quote yang tara quote dilin mal maral soal quote hindi salira aswakal kadimo o share ni al Christmas el Christmas program ngang ngaring sel el tablo attribute sel quote say you are child of God the tablo attribute sel say quotation ng lara Nelson Mandela ang gele leader na anti-apartheid ra South Africa leader sa African National Congress din nga important at tigingel lang nga awasi sel the greatest fear raraat is not being inadequate wasay sel oil the teller ng raraat jakal bulgulo say ang ariangel sa nga si raudas mo omrul makleek sa klagaygen hindi kal say abay sila ko taklol firar atawa say sel klisi el power beyond immeasurable may say leng girem el manifest sa klisi for example usperang idol you know sel baby ra time ito po ngara mayong cultural center ak maduli sila ngara mayong cultural center le ay gel maklol conferences maklol workshops ablo oil kada mo spare sel basol ang kloal sel to tukurak close se kata ngula parigi ngaringi di sel to po ngara niya ay gigit maklol se kata undibel boy bagay mga datu ko malum tabat yang sel to po nga kadit mo mesa sel ko say terwatal nga asal culture ta sel start tager mangel tuwa mara sel maiga jadi ketuk yang bedangal wasay tiraga nga sabarir bol door et takmul the swir whether you agree with them or not et tikmul the swir ng sabarir criticize ra leadership criticize ra the institutions ra culture and governing institutions ra democratic liga so say dia al minirngia sel quote ra Marianne Williamson Seigit sel klisi errada malaktel morni. Ngia dia algira malaktel morni. Leng sel sugum ka reach a sexual level and you feel liberated. Namo dia ka angara maram stop ka release egdulaw the swim release el swam. Esel omreach a level egruling gal adang arbitar ka mamimok luway ka. That is to manifest the glory of God. Seigit lekaw sira kablebele la rubak kal Dios misal hikal mertel bulat engkit meklab bulat ngoy kaul mertel bulat makarmur trasen maldi ngi maki kayal ngalge sel ko tigira ngalge mora for example mora long island operasi meng remurt tep tokar adang rabita nya remurt malda kal dulas enggetan ngel param dai enggetan hol diwe mangarot sorry seigit sel sugum ka manifest yourself will reach the level of level ega en todo sel maklisiam malu bentak ko sel klisiam sel LDM segidia so segidia ko el kol tarak ko tel sok makploil makploil ngari ra deng warngak makploil from time to time makbong all the reminder ka you know celebrate time and it's bring you maguraw do siyam marngum metel bul ada ko akirni nakasem di do basi se more murtala modia grounded you want be grounded in reality tial utem ka kerngia al mador to ko merni germi oy so say dia maldim la swakal share ngi elang haledit iwil to ram rigele tang mo da kasal akmol ngosong sa tor belong say our deepest fear
is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Segi, sembrar to koy. Malum ko sa ingiret el reminder gitu lo say. Lesel de por say, aun ko inspire each other, sel ngarngi sel to koy mal to koy say. Al sugong mong suam mo adra siobay, msigit tiras alim adra siobay. Al sugong mong suam masada to koy buhay, msigit tiras alim mawwahi ko masada politics mat to koy ngarang. Lesel gitu el process ngani omomde may masub niya telgibel trickle down malubong rub off ay energy ma klegegen ma experience trickle at madlamsirin merakaw kang may yang ngul mo na next level sige ako tatlo tigi do sa niya Marian Williamson o sige and then unleash your self power sige na madung sual ngul sharing mit tigi program ka mawan masaw kam ko ra o teo de sweme. Okay. Mal profound tele analysis ra Kambes. Hindi masyado rin iyakrot kaya imol el professor Massachusetts Institute of Technology, MIT, kila Dr. Shiva. I see. Gakmalwase, Tal Miguel, although Mark Kroll Blue, if tokar other ngi, that's 300 some million people living in America. Hindi sa lugar ng Kambes, mas self-power, authority, mal divested in a group of very few people. I see. Lendang mulmase, kadi mo mes. Tirigel adal nga Wall Street, runner sel, agir rogul financial sa Ramrigel. Tirigel sel tob etamo senator. Aluk te tob emo member imora board. Sel member board etanamo lila Elon Musk. I see. Eguk namo lila kakidele. Bill Gates matangara akmagalo golf. Tingnan mo multik masih matamlo sa ila Epstein matamlo Miller Island na Epstein matuk ngabibigyan nam mas pare para makita tokoy. Exactly. Sa ila Donald Trump. Even though America is so big, it's only run by a handful of people with authority and power. At a mura population, because of three factors, and he calls it PCP. Basically, it amounts to power, control, and profit. PCP. Yagid again mal mo kete sa yagid elite group Ramrigel. Matatmul mera population los pera media. Elanga a media asa elirir. Tangarak makan milira akmungge Saint Club, arami bra Rotary Club. Matangar se influence sa politics mang in product ra agravulu. Ay informational mertir is from the same authority, same group of friends, tira run the United States of America. And now, tamla pre-direct na influence sa balulaat. Let's say, gid klisi ire, manggora, kan aligned to what tiyale, theory o molokorniyes, Kambes. As a second part, tragal kung so na Christmas, we cannot touch on this last week. Kambes, analysis nga kawat tiyagide, ngora, same analogy, another term is metaphor. 1971, Nixon nakmalwase. The United States dollar is no longer tied to the gold. Lewdo da ngaramong amle tied to the gold. Dik mase forget about the gold. Let the money float on its own value. Ako may saktial tora iglesia, ma tora Catholic church, ma even tele Christmas Day. Kada naman tingin mo siya, a Christmas Day, December 25, is not the day that Christ was born. Ito naman tingin mo siya, the idea of giving gift, mastar, material, three kings, blal batirik mo siya, that came from the Zoroastrian religion or other Persia. So, tiyang abel importing niya, Paul, lo tungira Christianity, kada naman matigil niya. Hindi sira back in the medieval ages all the way maybe 1800 and mula nga Iron Curtain nagmase don't question at Torah Biblia. Take it for what it is. Ngaramong mo question at Torah Biblia tungoygal mo a plaza sa sabaw. A classic example la William Tyndale ra England. Game translate ra Biblia mo
English language tungul me sosubig. Oy. Mang Galilei. Adiluk mase the Sana Central Universe matulang ulme mo kodir. Oy. Mang hindi all time kada namo smart namo ask any issues ra maklamram. Kana matinik mo se well altang lamo history dia kal malamalt hindi mlamo culture gira rabaraidu. Mlamo tradition. Magadungul me enjoy nila kada spirituality. Self spirit telo banggel sigda global goal. Ire history dia kal perfect. Maltang la maral kadamle barora abebira let's say religion adra Egypt, Mithra, Osiris. May stitch a brand new religion, it's okay. Nagdang spirituality. Lesel community ra spirit ra community dos peringil celebrate ra Christmas Day. Sige na mo global goal. Di wat tial tingela ang agidele. President Nixon say, don't worry about the gold. Namo dia kada factor US dollar. Magto ko na mo freak out and it was Matiyan na mo dia kal float talabang nilakol, but that's how currency came about. Kasi don't worry about it. Sell value ringi, confidence ringaw, sa hindi mo sparingi, maldiway gal holiday. We a history hindi kal perfect, may dito nga spirituality me do sparingi, sig na global goal. Sino ko na opinion na kal mortale, message ringaw, Kambes. Importante lang. Pela history ringi, adik sala ata mo do arbekla ata diorens. Madangarabay mo wise. Everything. Siwang arbela Maroko ya. Tedi ruba kam do gid roka diorens. Endi kadamle adapta gay gid el bebe rato ko ra lo bangel na demokrasi merwena. Christmas ma amod already ka ulo siya imam ikmuy gel soam. Yang kumdas bisa gid di ka mo oro siya imam ikmuy gel soam. Ako akmal omra gel ko Kambes. Arngar mlamo si tial. Ika gine mang hukti margare di mo siya imam lo gel soam to siyang kang gel tang mo tubing ilang ila diakal. A Christmas temla rulin boys. Lelang a Christmas Tirgal ngalgregar rogo il school. Am au Christmas ra Bethlehem. Ye sena dem kakal kada mura Christmas kidra. A government was not part of this. A government dim nakal part ra Christmas etel Christmas at tingira Kristiyano. Wasi. Era ang mlamo I say. Walmuto ada sina Mandiya ka lomra na Katolik, hindi na mo Christmas na mara present. Kasi nakaldiyo mo hanabi. Kaldiyo mo hanabi lang, hindi ka... Sige natin ko, hindi natin mo understand ro, siya katablol, rail do yakni, nga ka umaral sel, ilbol kildi blablo, umaral kumutikingin. Siya ko umaral, ng iltukoy lang. Ang ulmo ka nga tiyang, kada promote siya gito part. Manggirin, hindi... Singarisel to ko na melaon kasi hindi udaw tamlakoy. Era sumum de kaya dia kalungil ya. Income ka rapi clear ul Sunday. Ya Christmas kam auto ra kami. Na mo dia kat sebela. Abelam la mo dia kal terkato ko lalwa 10-15 years ago. Rato ko ra holiday. Dia ko feel ra impact ra mo ra iglesia. So ko ram langun mo di tara di wana isyul do sa tingira aklangar git mong di ako tingira si ngarain siya tingin dingira del pili tingil wasin na boys kung di kasi ako tinira kami tara ka ngari kabukpong siya oy si ma'am Sale ba do ka Kambes ngakangilua at tara angora screenshot ra ngagi listen ringi angirma el may makmungi uringi apparently, Donald Trump, amla lambor niya movement ringil ubang la uldu para udas mase giral bor niya term limit ra Senate ma House of Representative ra United States Congress. Malwa se omara House 6 years sa term ra katuwa bata. Omara Senate 12 years katuwa bata.
Alomes ringi ok moral to mga ma-implement at tigidul das. Ing 73% tra arogul adara US Congress at tuwabud. Akum da sa Trump adirek namo murur tiangaling direk nas karir tirigel ngarsel yang ana lorur ngi dio mo irtial government tra Amerikel. For example, Chuck Schumer. Ngaram la rulia Chuck Schumer. Bayur gdi tial national budget tra Amerikel mlob ridra October gum appas. Broke the record the longest liya budget tra Amerikel. Emong arwa Pelosi liya kal murur President Trump yang arabail el malater tial el speech ringi, which is mal embarrassing ado mesa Amerikel Speaker of House amalatra magagidle Hakim Jeffries dia ka direct dio mo ora government, you know, dia ka solution akum da sa tanam correct mo say triagidle el extreme left el ngara Congress ano mo gidal outer tirimuk mo esayol ten met mo mang fresh air fresh aulas makum da sortiang direct gidagre belaw direct amo gire de lom da sortel ulas leng again, gida ako tal makasail at the 17,000 29 lawmakers sige 2 houses. Mang what you're doing, you cannot create a recipe for disaster. Ngaral disaster, gridlock, deadlock, duplication, distortion, stalling, filibuster, losing a clear direction. Ayagid na blado meser al time ra Congress rigid. Leng betul ngar siya direct all timers. Mang namok ire del renew ar other ngar si. In my opinion, no offense to any congressman. At the same time, mirubaga trigele neurologist matoktang am lakmulwasi. Every human being career raw ang area shelf life ringi. Di ba kan sumin nga ratana. As kumakan sumin nga sel na pas irora ke mergola mo nga sel mo. Como mucho. Siro to siya. Mucho I say. Dire del guk mo nga esel kan sumin may. Et tiga scientist akon wase. Based on the energy ang area biological clock. Tial ba nged ang area clock ngil. Il marail. Jaka desang ding set kloga domis ringing marara kotel tuta ngara 6 o'clock al mon mosel para in the life for kau namo ewaklog namo fodori ma 5 o'clock ha ulang ngara mong erbora idung itir ruba kasel me lomdur tik mase ole ire bo ole atemega namo ewaklog mang alubek mase mor di ng itele urior mei le namo ewaklog atemeg mulagi sanga endringi el gmia akmarail, you know. Other than direct mendik sing area time clock gid. Et tingil the scientist na nakmulwase. Kamil pilot ang area biological rhythm review. Mase sebibera time certain tara month mal alert malungil lorior. A certain time of the month masulaw lida lungil focus. Matomes sa biorhythm tigil pilot tek mase tigil tigil partrabuil Allah kam sebo ke maldiungil. Leng you're prone to create an accident. Le biological rhythm ergaw ako telmi tu tigil seals le taman ito raygay. Mang aigang apply mera humanity rigid madi energy mase adangara also albuay edigalo mesergaw ateme masguma ewaklok edim bow out with dignity. Di what I do le senator delegate emlo mong lek temel ang bow out with dignity. Mga proud ngil adal marmula temel edim lakal la adal sobgi hindi mlengil bow out ek mase akdeng liat time clock ngak. Ya lagi ngartiang al masawda a politics leng lakok na mo di kal ngarsay. Mang aktibol ko igang lagi da mal over representative. Kami rubak akmlat check a population of FSM 113,600. Ay di sila Senate lawmakers, ay di 14. 4, tigaluk maseng at large, galigel 4 state, at 10 from their district. Egida
At 29, edi 17. Agwam 165,000, edi 15 senators. Already, gida mal represented. Another problem about statisticians, the bigger sample you have or work with, the bigger the chance of you creating a faction. Instead of create a faction, sige naman malibas sa tigal majority. Hindi kalkiran man mo class sample. Another talk mo say, when you have too many chefs in the kitchen, el brutal soup liwal, hindi mo di kalkal adama imal mo ngi mang girel di mo nga murura kal tigal bibila helpers. Set ko rigel, too many chefs in the kitchen spoil the soup. Ay gagidul da sa bodla ka roguy, mo girel mo say, may laki dito ka ng mess, el borngia a solution tiang which is amend the constitution rigid. Siya started tablong Galblaira back in 1982, 1994, and it was understood lang. Kadiri ko lagi sa kal klol el bulu, kal klol el monster dos o lagi sa ngi mangilel bato kala al tablong ablay malungil kata malungil refining. El alblabo mature abalwag, and namo dal girel tablong ablay. Like too expensive, too redundant, too prone to deadlock and gridlock. No offense to the Congress people, mal respect to me when for me to give my opinion, I'm so happy I'm protected by the Constitution of the Republic of Palau. Kuman masawali, Merry Christmas. Merry Christmas. Kamu o Teodosyo. Dia kang masawla Mr. Henry kaya gida toera mga takler are elected leaders mga takatangak lang ulo tungirap tulog toy tirol mga toy tirol mel wase tiang ara ungil mo ngerengi leng kadamlara 11 masira da senkyo ang mamle umle raise expectation gito sa 12 ang oda mang ding it's the same thing ang wase tirgel politics it's a different beast. Hindi kailangan ako kumes ang luwasi. Adi mo karul tiang, adi kirer leadership regit, kata marat karak luguk. Magati invest daw del educate rarang lagit. Mang self educate rarang lagit, kata instill self to luwasi. Iba mga papel may monguy molus. Aiga altang ko adi magkakarel to ko kata ko omes yo setia lagel to hindi it makes wonders. Leng akire kal gukti ngaksel ba kator reng sara mga taklet mga adu ngara on the boy mga adu kato asay siya ulugum ngaral to ko yung sel losaw tergi batoka ba bieram la to badal out there ulugum ngaring ya staff rengi malu bangil lo spend that time oi wiang ulmay yang lo el deliver rengi di hitay points along the way. Marada ko ramo lalak le ore sa sindiak nga siya gida ul makatokora ka disillusion. Wanra many years ago, say the time engel Michael Senator Justice sa Supreme Court. Nge mlebiling gerdir bela le Bank of Hawaii. Taklob siya ki group of friends mora alba makimora career sa gibong ektrami. Kaya dilil mal imol mal kora mal tiagida pakreng siak kubal menute lang wasi politics ra bela mambrigela ngosisi nga yak kakakrauser ni tiagi ambrigela sales ko marka direct murta ya igal special interest group pamot make pull their money together support el candidate tir mesel labora el sisab en remove igel tira ngaraw do swir ngara agenda items rengi abela wadia instead adra belul special interest polo do igam engel candidate akiro to do mo support tira adra belu mal dilo se ti amaral wai se all mang mering rigida aiga nga kata tilgal ngara kongres ol ngasya rigida rapek silsa o ay mering rigida kul mo karang ulgum gadu ka mitaklim kata
help support candidacy tir maudaswa. En wabol gora kada establish SLMCC el support el tira abola mi to teteme tuirigi de gida supporter tir MCC. But support system ter politics gida ka grow. Sel da wala marigelen ng special interest group sel da berbela ng candidate themselves sa ida. A democracy gida other bela is uniquely Palawan. Model tetela midjisungil ka palminto. Yang ay rogul to el Blanzada a Jackson hablado lasso. Kadam na o turm yung partner sa president ma vice president. Mang akum daswa bela unique basyo lang ngaringa arbebira marreder tial bulu. Ilgorap ngaol. تديم الأهلي ما بريد مرة get elected البيبي تايم تمو مدرسة الواسع ما بيجي قريب معول يوتويرا سيستم يرولترين موميل بسرير توسبتي السيستم يرولترين موميل بسرير مالو بتولتوير تي السيستم يوسبتني الكامبين مورا نيكس نوبيس منجيرة الروليات تي مرجيد المال مسيسي amendra polo tira kay kilsot. Ling armraul other al sin sa ring tigid today ito asi over our dead body. You know, ling ngaria sera 2012. Itagid na ngaria ma opinion gid the sharing irtia. Ngaria other nara هذه ياسي أمني غوردرا كامبين سبيتش ناقي أولت بدي ما أقول مثلا نجي نقول مثلا نجي نقول مو ومدرس واسين نقول وايسيل بالملي مدري رغارك at that point in time لين واد التيل اللي قدر براو السوسايتي اللي قدر لا التيل اللي قدر براو جال التيل اللي قدر هذا غادي أوبينيونري بس الكوسال بيلورا أنا مو الدي دورال بتوقل بلول مو والأولتر أوبينيون رجيدا ملارمي لين سيل لاست لهم سوبل دبلارجي كامبس سبيشال بروسيكيوتور من دي اللي سورفيرا بلور بلاود مالبلي وين سورفيك مالبلي appreciate سيل سورفين غاري 80% ترى بلا أمران وسيل leadership بلا corrupt 80% ترى بلا ديال دو تلقى corrupt تومرا سيل تلقى corrupt لين قارو سا أمرليل مرا قارو سل جروب لين ولتويرا من مجرد إسبيل واسي نرام كم داسول واسي نرام توم داسول واسي قال ليدر غراب تندين دي قال إل ريبورتري أوكي سكيدا إنسير من نراب تلو تغراب تل دي قال سالمر اور او دو تغربت لو سبيت الغابل مت المشيور تيرغال كونستيتوينت تير قام you know كده بوس دي قال سيغل موما دو اوغل اموراي اس اف تيو دو دير يا elected leader así moral bora o de wal mola sengaria constituent na lego malego que galura that's a major corruption. Hindi imla mo normo. Hindi kaya aral ko kusbil mo or publicly takmo kagin ito ko lorgo. Damo dia. Magundas yung hindi na other loreng sirgido man kagin adra blu belaw TV na dil was ityal bela gi morek tingin mo. Ungil blu ra traklo hindi ka sabi ko radi trakak tingilen. Aksim baringi. Aga dili ka malway ko akman simbaring. Loran mo adel get elected. Adi get elected em bro. El all time o mo mesra tiang nombre ka senkyo. Dim na public debate. Dim na mlani bla conduct na media ko ra di imle ke gre. Enya di Amerika lang kung hindi nga di tatya kita ra malakam debate hindi ako may gre. Avela ngaringa atat. Ngaringa atat mang. Malamay taptol do dem mal kasara dame. Hindi na kami rin nga may gre.
Makurang wala si ulgum mang kada. Orang sa ikan ulda si Romeo beratat to mo doyak ni ling yugobak ra adam ka relbu yang aria imol to ngalga ka ulga nga mandim no yak patigra enser ngi osi kita mapak to ra ko tilke kita atra ko tilke karel bulura Pacific hindi kita proud mo ora bebula mountain o say kayuds es ifend yak to yuns sige del pride kita kung may sige na naridi bak ay din kan tiudo suwe baktik bung hindi ako kasi importante debo o mesra sera bulwa marmud ma aklung yole deleng hindi ako oral morbabra sera tel Pacific Ocean ma adar ngari ako mtas ko dal apay maran borio alebol kita klang aram lamran mo maramo ko tamde o mesra kita ban ngarwa ngarwa ma inter kita marogul ngara atras territory government tamne omsin dro wal pasin ta ter belawa auresta lo era kada na do even ma sports sige dari opinion ang giril sa igit nakakukso ka kumultero ruba kan motat sa Ministry of Justice elak do mesra recorda di last 6 months ngari ka labusun mat ngari aboy gel ta-arrest ningon mo osmeri yung maalebad ngarngi tiral boy gel di marara brul metam diri de terroriza am gerresto ya gureng silwasi el alsil se abli la bulis man na modika at swal bulis. So at any given day, di wana patrol ar bulis. Kumatingin dia. At any given day, sel kumasingel, di wana patrol ar bulis. Tirgasang sa. Ngadi ka adal mora ngartmao ngarlong ngarardra el bulis ra al sera talsan di ala mo lagere hindi ka show up. Balgulo si tirgal bulis gila di ka longgar ra igal bebi ra budu. Mung akora masimbay lang atrak sa malklo kita ko rawat di itim di lulga di loy tutoy luas india ka abli la polisi amna mo dia ka longgar git tamna mo ko di dang okra obise emilaw tutakla makadangara hindi ka dangara preventive Omsin talaga ro kulto ka di ka nga preventive le ngariya sed imora news ra arbuli sin le arrestar turista adrasina alit arrestar tir yang oi titre limitra bli la pulis el mora sing dog pound igil na ni sa sing dog pound ay ke ulo ko makadangara right mind dergit Mitirga ro ako marse dim nombre kalawro silsilsa. Igi ang pala masisili investigation. Ela ko lang sirar adra press conference. Ya Minister Justice asi under investigation. Kadam na witness ra tiam narira Bondi Beach sa Australia ready. Kom na ministasi. Aigal tingira armare sil dilgautok ito bildra angas ring ra sila society mga nga arabli le memlang may kalto ko yung motitingel matrak lang siya wasi hindi ako magkikalati ko makwadar ko is even tingel arabli dital do may orto mara blula mara orto do mesringi ya ensel dungura wapa press conference a simple carelessness to say oh don't worry ngara under investigation ya adra blu a problem is I'm more than what they are saying. I got a lot of other government especially Ministry of Justice. Ako kasara I get a lot of society. It is time lang nga social media mga ram. Kador omis tirak masi. To relate to friends at makalor what's going on. Maraw disyul giren sila ka simbara justice kita at that time.
Kabo Kambes. Direct selvo do mesra sebe do mesra tial togoira makitel kar e ase serengil wasei tiang klit tula urerar bulis klit tula ureora hospital for example wa rehab klit tula community rigi the luchi sebenarnya traditional leaders semikidar adrablu maigal families so ay gay gid ro gui lai tia imal community beto ka tokol ngara alsil ngire der amo ngilo mes nga aku mes aku tio mes alwase isi sel borngia siguma belu amo ringa den gifi berni sel hotel important tel component ter tia luriora sel timra epidemiological timra hospital le tirgaya sel lebo smer el reporter git penting la okay game lara ngar kaso game lara ngar kapsang game lara ang esar ang largir it mo start put try gay git statistics e map out tel dul bela say ngar sel ko klo ay garngi matsum kada central nurs ma resources ya kada more kalel korang arnya vect ay gelu ulen klo tel ragasal gay git ragasal kalel dilom el kalel korak klo ral mapel sei kita urere la hospital lo giu sia klisi ela urere epidemiology sel da bora tokora drugs engirel ngarnia walo si ultretair el moral ngara al sela Ministry of Justice masel do ay gagi del telamal ay ganga social ills diwa rak diwa wa dengue fever temo betengel lo sei ngel tanga sel mal kloa truan si ma delinquency ni engrau ul tirgal merula ay gangang terwataan sel community tirwarang nguangarang ay gay gid information ng almelo dokta kay marko kadungwa siya sigarngi ya kumda so also kung investor 100 talan 1000 talan address and then you can really start making a dent mga moringa tulungul sell issues our leadership maranga mata termak maranga government and then we can really begin to seal kaltoy sell one ra hotel interesting debate am larangira bill presidente ultimate bill el moral bill wasi el asel suguma rebuli sa size ay gel al sumtam tamia adl l'ultra drugs sel clockler maudude la al sum magati trakor kiltieng segid ludo da mora ngol trust fund et mo sparing sel ludo da seril mo access ngar bulis el presidenta I would be on the side of the president say tialudo podunguls misi auriora rehabilitation ra drugs leng sel the fight drugs and dia kadir vangra enforcement side kada mera clinical side e margo address lo se Michael family guk ngarnya adult smertial digang el kadel se pedro ngosu trir mang lakal san mal matamal la tolong oklo o se ril malmal lo ding mora olbi le te change ngil wasendia tialudo da more education start to conduct awareness program guk tara atleta lending wal guk ko iti se igid guk aku marino se tiagi sel ko tel important mal ubel ngu tialudo ngum sa MOH ngum sa epidemiological team mal start to make assessment sel ngari dula sing social determinants say ngigel se pedlo mes mga tugol ay igid amos pedlo mdide wasay au ulmang clothing income level educational level masel neighborhood ngara turatang alsil kardio ma ya igasel ganggernya tokora employment tokora guru tokora kanaktel el ulay gidi sel one sel bodo retail tokol more say gid level ya kumda sel bodo address ay social il chika ngani atul ngul ngariya impact ringi say gida the contribution al subject I see tial tokora drugs amla manamsi to a point amla wayamla dilute the Kesolei Ministry of Justice because the money circulating with drugs and users are so overwhelming. Marbulis, ma Department of Justice, amla overwhelmed, in my opinion. Mang selway say, gidan na hit a crisis point. Mga solution Tora Miguel, drastic situation
require drastic action. Tiya ko na di wild daswe. Di nabo kita tara congressman masi kami introduce sa death penalty. Now, here's the thing, whether that becomes law or not, whether the president signed it into law or not, say secondary issue. The most important thing is that introduce ringi. Say a message sa mga drug dealers masi ali ngari ataw brand budul gith. Ngari ataw. Tell ataw sila bungir kau, that's the end of your life. So what do you value? You value your money and your drugs, or do you value your life? Say give the message sa those ringi directly create the atmosphere of look masi. Government is getting fed up and they're taking drastic action. At Trump regular speech say give them. Di mo masi Maduro, we're coming after you. Whether it's going to happen or not, Maduro mla panic. Mla panic mla wal me represent Trump masi surrender. The Trump masi we're not going to accept your surrender. Kami sa age ito ko ram rigel kami rubak masi shot in front of the bow. Agum da sel are what I do is sel wala makamada igel tablole ideal era class ingel imong atal bungi sel double mo ramadan tetrada adial le or row nik mas careful ali mal si atamara bosam Ganyan mo tuluan. exactly. So to me it may not happen and I don't even endorse it, and just introduce the idea to the population. Shake the system, shake the tree so that fruits can fall off. Lendan nga lang ak malomit singing, ak fil saril mo ra Minister of Justice, arbulis lang, tanam mo ka dapat tirikang. There's too much money being made in this. Lakami sa sila nga COVID-19, hindi ka crime, hindi ka drugs. Elang, nga murder, nga gagidale suicide, nga gagidale trigale thieves, robbers, wala ba weapons, terrorize rob stores, which is totally unknown in Palau. Then desperation. Ule, Kambes ram la last toksyo gimla koinik mo si diakal makintil garang genghaul gar. Le obor nging genghaul is talking about something so dangerous. El effect arogul society, financial, economic, spiritual, family, all across the society rigidam la effect ra drugs. Agwamat tamlam of fed up ringi tigas real lo tartia. Amrigel mag ula Trump ana mumuegel egel speedboat ro la ba drugs may le tamla fed up tanamo da real lo tartia. Como sa egel dubsel bungir egel speedboat. In plum di ate, I get cocaine. The ultimate thing must say, why would a fisherman have 4 engines, 300 horsepower, murtra, a high speed? As a fisherman, you don't need that kind of speed. You know? Then there's so much money in it. Manamo 20 some, igagid the speedboat, I'll bump out of the water. Hindi nga rin So, ulan na mo na po kasi, as kumindigal sa let's go on land. As kumindigal sa on land, let's get that Maduro out of office. Emlamos tatil hitra adra Colombia. So Palau should take some drastic action. Murukam introduce ra a death penalty desa. Oo. Yung way siya. Ada. That's my opinion. Kailangan ka mara said lightning. Bisibus ang basabasa. Labas. Bisibus. Kato mo ka Kambes. Oy. Dia kang sel mle tapikra Mr. Henry tial tokoira ngara leadership Okay. Sel tara akmlo approach ring lo say kasi invest sa tokoira education. Hindi sel all mga mo siya ang hindi ka ngara side are lawmakers, for example malu president mar ministers. Kardire kal mera side ra wasay kira adra balu ngarang sa petroli. Sel tamel tial tokoy sel foundation niya a civic engagement. Sel educate adra balu ang mo sa el tamo lagay pa kam drill magis mo or smada kal tokoy. Tiagi ra example si nga mal tara tokoy tiagi ra 2025 ra atokara media malu ngilar ngurni den ngari tul tokoy el mal gula support tiagi tokora civic engagement. Senkyo ra ngara
community lang arar tak maltim le tiril wase India ko dollar tirkal kandidat tilmor olbin marmor governor dengi titril me diligidel endita ta wase halle bot partner git ma Palau Media Council bodo special experience tire ngasugit mangmloy segit se maldim le community lang arar dim le tiril luldas dim le tiril desui egut maklin kada mo ra sengko rang esar ma sel aldabe ra dapat bogol tiang amat katal aldabe ra adara ang esar ndim letter gut makli gidbi malat tira kandidat telmom tuli ay gira actual civic engagement el clo impact ngira politics ra ikel community say gira swadal muguruli ngun supporter ni kada muguruli ra rebek community tabul belaw masel at the state level en kada muguruli ang mel umsisi mo support ta national political process atara led by the people so say gid civic engagement adiregal akmul mugur more say gid favorite quote ra nga kan gid le Marianne Williamson oy lesel sigum kara empower ara mo sa aril magisin mga dadu and then aragut ko mo akong maralo say gid sula Pabong Okay, alak ni nang may ruba ka tiya kita. Ako makalan may saygal karakaral. Mlamora toko ya. Sendia kalway say. Mlamo statele tri maigal karakaral, maklubol karakar. Kurati ba disappointed leng. Palau meranga maklubol karakar swakal lomesa. Parta sila belu Kodi masih tiang ra tidur ada suire omgada kal karakar. Meantime Kambes Cook Islands amlewin first the most favored tourism destination ra Pacific. Al BBC am le endorser tir leng ulkong tourism number 1 environment tamalungil. And number 2 are animal friendly. Makumdas gid other belawa haba gid maklublar adra Cook Islands. Leng again gid the one industry nation. Gidingara tourism. Ngakakot competitive la adam tigil mesabe law diang ngar list. Frankly speaking tigil mesa Cook Islands sa ngaruer Laura tourism ra Pacific. So perhaps it's a wake up call mase let's do something and let's revamp and renew and research and recharge ra industry gid leng tirige gumesa tel article re Kambes lukong 70% ra economy is tourism. Kita dirmur tra nga 40 or 45%. We have a long way to go. Dos pera leaders regidik mase moklo budget el mora PVA. Kirel moringa budget el mora beautification fund. Ngaringa al-adal relila di murur tel belaw ma orior ma rogul el site el moklo le ungirar turist. Ora dunga man disappointed agisa gagid el moklo karagal monkey pad msele klol ya del mara badala tele mle furusa tol blal mara toko ya agek mo sa amle in amlo nga power line mo ngi nga kainding if I had my way aksay ba ikil karnakar if I had my way as kum architect tak maseng really a building will go around the gal karnakar ga maklubol karnakar agek mo over 100 years old klubol la orior mang akarkara rulia bulul mo ngile a source of oxygen ma awil health mang yigid agid lobdas we gel mo yan lat mas protect agid makrogara ng arap kulara not unless in the way power line or something but protect the trees and protect a life for the lomal baido dungos el program ra Johnson Toribiong semle Arbor Day or Green Revolution. Dola lamba. Alius maungil karakara mabung rap kulara la libe laon mo Garden of Eden. Lagi da diriga bala competition lagi ma
Abang Kibalura, Pacific Island, del Morak tourism, visitor industry. Sige na, lahat niya nga kay Ma'am Saul. Nakakalight ni nga ka, last weekend, yung tilawta adjustment agar kadi smoothie rubul oryor. Ngaram ka team, especially, atray dito kildrolir. Mang, elak mal lomda surase. Ay kay gid lola pa igal tokor bela lola mora karkarila mal kaderira oisak titial. Siyo ka argid mora point luasi tial adino sa dan yak mutruat al molsmodi il tomli. For example. Maringar ulubans rakar rakadil. Le tulu rubak radiak rubak. Ya mo nakarkanil porque was sel la ara ka bakaman mentro oryon milgat mokla. Awasin kagid ruba ka sel motor ka clear so mo ruba ka ringi mo find. Siya wai se. Wai se mela an other rogo kamlo stable. Luasen lengmeter steru. Kamo stable luasen ka ruba ka mangata ruba. Further down the line Romaniano. Alam mo Romaniano, might I just say his name. Direkal kilometer statement teringil was saying, ngagid imora rubak, ay betul. Mamamara ka rubak ka. Roman drastic mo ba miro? Yan ada roko amdas was saying, ereng tingil rukul order mo ay saying. Ilalas tuwing top da adjustment telo si sur karakarin di lulu wase sel lulu oror adol tirakri. Mendiak karakarin mati aku dengan tokor karakarin di kwase. El atir ngel jasel guk tilu wase tirgana mo dia rubak. Kadambel si. Adalla ang mot mulgra se I'm just saying. Tirigen nga napulul dung ka jakso ku gulger ka luwase. Kangiray galaw ya gubans. Dingdal karakarin lulu wase ka na mo dia amiray galaw ngobans dia. Tiang melakan fuse to the point and mo dia karubul belaw. Leng momondaran ka mangulmura karkaril, momondaran ka mangulmura karkaril. Baka kanila tingil do tubdi ako kangget sirgil base ragel roll tilo madal. Engko mo nga tara karkaril mo tubdi kangget sirgil base ragel tilo madal. Ako officer ni mo simbay nak jadi to malbul terngil mol masak longoes mol mod kerdi ubli oiti dia mo dia katos peri. Ako di simbay sige da una ko di bring it up di. Say Kausischakl kamam. Kumal misaul yak mutro ay sulwase. Ti alam mo mulbong el program al 2025. Kaya rin nga umil Christmas, do multi-gel to ko mildun el alsil. Simbe to ko rin nga, tingin na kabalmente wala orak luhuk. Simbe omre kal Kausischakl, aulir afto ko buil libu sa Kambes el meyak lo moyo rin beto kan adro lol ta opinion sa tin makamintertir. Mang ilan mon mutra next year ako ngiter ko yung mang mlaul de swiw. Esel mo klunyolel ti alblan next year mo rin radio station rin. Ngayon mutul tara program rin kumral was ya Kambes amat mo koringin. Mang mo sub edel kuk tiak di mo besa amat mamil tede kuk mo rin adma. Ikma mo ngla mo sub amil loltop da news lo yaka radio. Mo sub mamil loltop da sub. Mo sub mamil ngan gap kay sa brung rablur bela gitu ng radio yung orang masih rablur bela orang toko rap kay sa brung lebih. Agi merenga sulela staff ti alblay magtiyak to lowrol girele. Ya kung dasing materialize nga kan mutrom tera TMC. Man merenga sulela Jackson. Opinion ni marokul to ko bladsien merekam. Nga Kambes sa amne kotor hoster tiam we still are. Merenga sule merenga sule melterung Jack. Yung itrakaw mabulso edad route med elan medrak. Yung tumel be sa de Swede gukt bodo. Lo old town de Swede gina kabalmente de Kiralsel. Ya nga kaman merenga sule Merry Christmas.
tiyan maran mil beserak, aklang lagi the bol kilmok, lo tirak lo tuy regel ngarbab. Spell ko so bakli dum ka makasak ne. Ita ka suya sa January, may ika ko man sulang, say Kausischakl. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas.